netefatsa kanti lo senzayo uzele ngubani uthetha nsiko ke mang a mo tswetseng ke mang kanti lo isinza abantu uzele ngubani inona utsetswe ke mang kanti lo qabanisa uzele ngubani uthena qabanisa utsetswe ke mang kanti lo namanga uzele ngubani yali shabona utsetswe ke mang khawuza mfoka mntu lokho ozele uNkulunkulu akenzi isono. Go to Funga chapter 3 verse 9. Yes, first John. Verse 2. Yes. Lokho ozele uNkulunkulu akenzi isono. Ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanabona. Ngokuba uzele uNkulunkulu. Yeah. Ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane. Kubonakala abantwana bakabantu bakaNkulunkulu nabakabantu futhi. Umntwana kabantu mwana mawe wena umntwana kabantu wena mwana ma izenzo zizakudala diketso tsa hao di a o hlahisa khawuzoxelelwa yithi kodwa izenzo diketso tsa hao le tsona mitsamayo imihamba qhubeka tata Lokho ongenzi ukulunga akasiye okaNkulunkulu ya naye ongathandi umzalwane wakhe. ufisa bani noma mthanda umzalwane wakhe noma mesinjani noma mthanda yasakathile ukuthi nje uNkulunkulu akazithathele isilimo sakho wena bafana ungabe naso isilimo wena modimo a natlaile a ditebitse tsa hao tse ukuthi isiphiwo sikaThixo ke go fela ditemi neo ya modimo noma mthanda umzalwane o sa rateng wena qhubeka tata Nanti izwi engalizwayo wasekuqaleni lokuba sithandane. Kungathatha 13 Verse 18. Ningamangali bazalwane uma izwe lilizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi ekufeni. Lobo ozonda umzalwane wakhe ungubulali. Niyazi ukuthi akukho ubulali onokuphila okuphakathi okuhlezi kuye. uqedile baba ningamangali izwe lilizonda isikama lefatshe le lehloi asambisanele tsamaisaneng izwe lefatshe ke izwe lokuqala lelimile nyama lefatshe ke na mhlawumbe lento ukuthi asiyazi ukuthi izwe yini izwe lokuqala yini ya pele izwe ke lefatshe helena ngoba nifuna into yesu namanye bathatha lefatshe bese into imbewu bewo ithi he no ihana che hayikinto ehlupha njengenyama ayetho esukwisa mfetana hayikinto ehlupha njengenhliziyo twesukwisa njalo kapili kodwa into ekisizayo imbewu kethusa ngibheki ukuthi qobe neso ihlule lefatshe uma ngayenzi inkantolo hakusayithi thathu ya hao uma ngazenzi inkantolo akusayithi itaka tayo ubizwe limzonda lefatshe ha le lehloi yabona inhliziyo yakho itshela ukuthi usabathu uyangizwa bakukonjani bakuzumayela amen uba umshwayo ukonjani ukwenzela unhloile ukhuluma ke pele bua izwi nama lithinte lakhe izwi lefatshe la hao le ke lona lithinte lakhe izwi le lefatshe la hao eyibasele wey haleluya Jesus bazalwane sidlulile ekufeni re fetile lefung sangene ekuphileni ga kena bophelo kodwa uzonke umzalwane akadlulanga empa ya hloleng moena Uhlezi o dutse lefung
uhlezi kufeni ukuthi lifu unalo WhatsApp yabona bazalwane khona ngeke ngobheka ama WhatsApp abayahlelisa alike lishewe ni wabona WhatsApp abantu abahlala benquma amaqala bazalwane WhatsApp ekubabili badonda uvela bafuna khona isaqonza ingeke ngigroup yesekende ale usebenza sefona ufone isha ekala ngumba seke dimantwe okwenze phefo sa etsingo kubunyakele hayi nje apha namhlanje ngibona ngashekule ewe sefona sesifonele kale ntishi dimantwe phumula awonyazi ngeke kukhuluma bazalwane ayitsima ntshilo kwakake bayini kukhona nje isende namhlanje kusele WhatsApp kodwa sinde ulimasa nekathi alemala mwena mji alehana kodwa wena ukuthatha wena hawuyona ngato uzothi abantu bayakuzona uyazi ingxaki kuwe thatha ngomo wena bathi bawuhlwile batho babasekolende nabasebende bakuphendula bathi mfoka keso ngake ngwana keso yabona lebakhe lelihle linokuthula tena lehotshwe na intle sezwa kunomsindo lizobeloliwe wena akuba le rata le tlakwe laba baphendula yasabateli leyo aba jwetse jwe basolo ufika ngendaba zakuba zosala la bita le taba tsa habo sa ikina sibathise naso okolo bese le taba tsone tseo loyo zothi uzalwane wakhe ahlwile mwina wa hayi ungumbulali ke mmolai bangakhaba bulala bana namhlanje babaphamisisana faka ebabulele ngashilo ngaphamse kuzo ingamanye belethi breakfast udonsa lowo muntu ngabe ukhwele breakfast ubule kutho kuthi mntaka baba ke sikhenze sanele thaye win your sister back to Christ Hello Christ win your sister back to the Lord sausu haumurena win your father or your mother back to Christ santa ataka pamume ho Christ isizo chako hojimo lete bauta hamba na samele noma ngahambe na ekakama kubeka naye noma ngakubeke kalabile Thenga yemiyalo kaThixo kele bana lo thenga yentando kaThixo kele bana yathatha mdi oh God Jesus hallelujah oh Lord last week ngishumayela uThixo udimo kumbe hakekelela khuluma uphothe ithawula manje lahlela tawulo jwa sengishumayela intshumayelo zokulahla ithawula ke ga thego tsa o lahlela tawulo hayi lokuthi ngikhathele ayising tawulo ya mkhathana ithi intetho Thixo umuntu ngowa uwo bebithele wena ufikelele enhliziyweni yomuntu wena ufihle tempelong phela abantu benze lutho batho ba bana ba etsa letho abantu bengabanjwa ngothixo ke kubenze ba lutho sa tshwaneng modimo ha o letho ba etsang ngeke umphathi bandla ngesandla soka phuthelwa ka batho kodwa ibandla lifuna umnikazi walo ba tla mo nga lona ngeke ngisenze lutho mina o etsa letho nna kodwa umuntu onowenza uthixo o tla o etsa ke modimo ungavumi lwatata akhiphe esulwini ska dumela tata o tshebo ungavumi lwababa akhiphe esulwini ska dumela mme o tshebo tshebo ungavumi lwabrada nosista akhiphe rana esulwini o ausi o ausi hlala esulwini dula le hodimo Jesus oh hallelujah moya kathini hallelujah moya kakhulu hallelujah Jesus oh Jesus moya kakhulu Corriendo. Oh, hey, nasi nani sikhathi. Corriendo. Okay.
isikhathi esikhulu mase befaka ukudla woza John 17 umvangeli John 17 umvangeli verse 6 la uJohane uJesu Ngola kaJohane Ngola Johani mina useyathandaza umthandazo thapelo ngizothi uyasubmit bikisa ukudini is an activity report ngowasemsebenzini ikhona i-weekly activity othi ngenze lokhu nalokhu Intel report ya beko yenze umsebenzi wona lona verse 1 u5 uJesu sithandazela yena bayithapela ya verse 1 to 5 6 to 19 uthandazela abafundi 6 to 19 ngabe bakuba baha u20 to 25 or 26 uthandazela mina kuba kunjani ngapela mina nabasazokhona ebathambela funda verse 6 ba Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni babe ngabakho wangipha bona ngenzenja basabanye yethenjwa uma ngisawayisithi ngibonakalisa igama isenola libitso usengathanda ubonakalisa igama isenola libitso musu ushumayela ingekabhalwanga eBhayibhelini uhela wona kanthisa umuntu kubayibili waqala nje wathi kunoselfi lapha eBhayibhelini waqala kwaka unale sabata mna ibaphile ba afile tata yebo funda ba Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni ya babe ngabakho ya wangipha bona bagcinile izwi lakho. alright egatsheni oluphethe nasesekenzeni oluphethe ungathandaza uThixo ngapela mdini ibaphile igama lakho afeli biso la hawo ibaphile umthumeko file ithombo noma abanye ukubafuna ubanike iziphi zabo ukuthi bakuwena abantu bafana impatha hawo hore Bana kwethu ushumele seketheni kaja uyodala amabuso kamthini adokwenza ntosanthethi uyokwenza ama-security guard wabo wenza isikhathi hawo awuyibo baba hawuyibo mafabathu and mawubaba hawubafa into umuntu umoya obaphayo uyamutho hawuvayo uyala bayibili into obaphayo iphathi ngesandla hawe songa lethomo nebone masaba yabona ipeni liphethe kani benekisikeyi uma le peni lino-poison ingalifana na bena haina le poison ubekina kulomu hawo uma leli peni lino-poison ingalifana bena ina le poison ubekina kulomu waka manje lebatsha welonipha wena uyikinya phutho kulipa poison yena awukakufake lapha qala uyikina kulomu hawo qibakazi Sebazi ukuthi konke ongiphe bona kuvela kuwe. ya Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. amazomphewene kubenzenjani uthini uthi masibapha amanzi bafema ntwi avela baba atswa ngondade athi madoda uphawu ule Paulos uthi mina ngabamukela enkosini awuhenza ukuthi amukeleni lonke ngimphakona ngabamukela kuwe ifanywa na yamwethi uqonene Paulos kuwa uphi wena phambi kathi ujesu eneba ule kai wana ha Paulos Jesu akuthe yiko babayishaya umnyazi awuka le khadima wani wasongisa afuthi thikolo yohle uthi Paul lonke ngiphethe sihlangana basizini khona ke isoli wamukela enkosini ni amathu uqonene imayela ishumayela thema uyena ivela kwi-internet enza ku internet nabivele bagamela babo khona into abathuma uliphani manje wena ayiphethe ukashekule yebo kuwe Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Bawamukele. Bazi isibili ukuthi ngavela kuwe. Bakholwa ukuthi wangithuma wena. sine-assignment bazalwane to
introduce uJesu ebandleni esibona. And the assignment ya utsisa Jesu kuthi kubeni nguyona. And ibandla elikulona Ekini nguyona. Liphizwe uJesu. Ikanleni feli ntweni Jesu. Angazi ngiyizwe imali. Ngithi mina phutho yami. Akumelanga ibandla bangahambe wayisithi lihambe nami. Hawatlamela phutho hake tsamna sithi itsamele mina. I cross the floor like sepolitiki. Ase politiki no how cross the floor. Akumelanga bangahambe ufike kwakhona silinde bekhona selabo. Itsamele Akuyona phutho. ifamily. Asiyafangeliyo. Into engayazi ngegama layo. Into satsengizwe ngini. Ibandla Yena kithi. funa bangihamba kufike nengeke elilindele lifike likhangezile. Wotlabayile hakuhlanga umuntu afisa afisele phutho yemini. Ngoba uphethe into kade ngingenayo. 2020 ngisinayo. Miss Call. Uzawuletha ibandla likaThixo bese lithi ulikhiphe ngawe. Uthatha phutho ukuthi ukuyithanda wena. Holy Spirit. Holy Spirit. Jesus. Usungaphathanga ibandla umuhamba kuphela. Hawu cha phutho yawakatsala ifela. Ngike ngijatshulise umama uMajola, bakamama ngithi Ngithamswele emajola. ngama-90s uThixo wasipha kwangidalula. Kama 90s ngidibula mfamile. Ukangibusise seqala ingoma ePolani. Hata la mina fela wala. Sekuphethe kuba kumagalelo. Asifuna nemagaleni. Wena umama wakho wenkalise ukugambona everyone. Ithi le ngoma yakho yenkalelo ikhombayo. Wayethemba lento yakuhlalisa. Nabantu bathi usekulela abantu bakumagalelo. Namuza ukhula njenganami. Haleluya. Bazabani ibandla likaThixo. Noma bonakala enhliziyweni uyeke noma. Qibaba. Ngiyabakhulekela bona. Angikhulekeli izwe kepha labo Verse 12. Verse 12 baba. lapho ngisenabo ezweni ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona ngabaloda akakho kubo owalahleka Okay. kuphela indodana yokulahla ukuba kugcwaliseke umbhalo. Haleluya. Ngabagcina. Akho ukushumayela nabantu bezibandla bagcinwe egameni likaThixo. Ngabagcina. uNkulunkulu makuthiwa abantu abagcina uma uyideka ubone into ezokwehlela umzalwane engakayiboni. Uthi-ke ngaphandle kwedwendwe lokulahleka uJuda Iskariyothi ibandla likaThixo elikaJesu laba noyedwa. Mina ngiwumuntu bangakoJuda Iskariyothi. Korinte, 1 Korinte, verse 1. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu ezezingelosi kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi ekhencethayo. Nasekuseni ngobonga Nkosi naso kuthumisa uma kungabe
Nkosi sizobamba isiphiwo sathi Nekathwala dineo tsa Modimo. sidendeliseke Re tlohele motheo. esiyiswi E leng lentswe. kodwa lingawugegela ukukhuluma ngesimo Ke sa qhubela ho bua ka kodwa nnete. izwi lithathe lilahlile Ho fumane lentswe le lahlile. abona umoya Ha se moya. uma izwi lingekho Ha lentswe le le siko. kodwa umoya uma izwi likho Ke moya ha lentswe le le teng. funda baba Noma ngikhuluma ngezindimi zabantu nezezingelosi, ya kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encecethayo. ya Noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke, kangokuba ngingagudluza izintaba. alright kuhle ukuba nesiphiwo sebandla Hohle ba dineo tsa moya. kodwa kubalulekile iqiniso Hloba di o boloke lentswe. ngoba uzoprofetha kanti awusekho ezweni Hobane o tla profeta ka tsa hao le mo lentsweng. izwi lihlola ukuthi le nto iprofethayo isezweni Lentswe le hlola motho o e profetang e lentsweng na. bazalwane ningahambi ngesiprofetha Le ska tsamaya ka diprofeta. hambani ngezwi Tsamayang ka lentswe. nangenkando kaNkulunkulu Ka thando ya Modimo. isiprofetha sokwakha imali Seprofeta ke o aha kukhuluma motheo. ngesilimo ngokwakha abanye bazalwane Ke o iaha wena. khuluma ngesilimo zakha Ka ha wena o le Modimo. kodwa uprofetha kakani Ha o profeta. uma uprofetha izinto ezidiliza le bandla le Ha o profeta ntho tse tshollang thuto ena. ziningi iprofetha Di ngata. abanye abasashuma ibandla ngoba iprofetha zabantu Ha ba sa reka hobane ba thibeletse diprofeta tsa batho ba bang. kanti ile ngiyibonile noma kanje Re di bone. Jwalo ka batho. iyenzeka E tla etsahala. singandisi kanti asikho Re ska foka kante re bona. haleluya Jesus. haleluya makosi wethu Amen. ungandisile kanti awukho Re ska foka kante ha o yo. undiza kanjani O fofa jwang. undiza kanjani O fofa jwang. undisiswa ubani Ke mang ya o fofisang? funda verse 4 Uthando luyabekezela, ya uthando lumnene, ya alunamhawu, yebo uthando aluzigabisi, yebo aluzikhukhumezi. thina asizigade bazalwane le nto babimi tuyokuma ilunganga mayendenayo Ntho ha ya loka ha e sena wena. mi Ha o sena wena. hayi nabantu abayihostayo nje ngeke bazawuphumelela Lentswe la beho ska ha ena ba tswela pele. nawe ukuthi uma kuyidime nje siyaphumelela Ha ena rona re tswela pele ho. be the watch of yourself Ihlokomele wena. be the watch of yourself Ihlokomele. bathetele nabanye baphawu Jwale batho ba matshwele. bathetele nabanye bakhulu Ba bue le ba bang. banike space Ba nabanye ne space. ngoba silibandla Ba na le motheo. angeke kuze umbuso Ke botse potso. uma imvula ina Ha pula ena. ina kwena wedwa ngokuthi wena ulungile Inela wena fela hobane o akunaloko okususuhlungiyana nabanye yena motho o tsang mofuyana kunjalo tlonyana. kubahlabathini Hodimo Modimo e jwang. funda verse 8 Uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofetha kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakuqhamuka, nokuba kungukwazi kuyakukhawuka. nabahlolisi benolwazi lwetheology kuzokwenzela nabaprofethayo Ba profeta. kuzokwenzela nesilimi kuzokwenzela Ilitimi le tswang tla fela. kodwa kunenenesiyaphela Le teng ntho e senang bofelo. uthando Lerato. kunenenesiyaphela Le teng ntho ena e sa e fela. kodwa ke
Ungakuplani ukushumayela ngomzali wakhe. O ska plena ho lo rena ka moyeng. Ungakuplani. Ska e plena tu. Ungakuplani ukuzwisa umntwana kaNkulunkulu kabuhlungu. Ska plena ho sa mona motho. Usukwazi umntwana kaNkulunkulu asile ukudla for 10 days. Ka mona motho a itibele dijo. Usukwazi umntwana kaNkulunkulu ayohlala enkabeni. Ka betsa le thate. Ngenxa yameva qhamuka Utlwa hlangwe. because iBhayibheli lithi woe unto those. Batho bao ba etsa ntho eo. Jesus. uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu uyasithanda. Modimo wa re rata. uNkulunkulu uyasithanda. Modimo wa re rata. And amandla ethu asekuhlanganeni. Matla a rona a mo kopane. Iministry yami yamdini bakumfana Mvelasi. Misala a hloka ntebo e fotong Velas. Siyadinga Re a hlokana. lo muntu osehlukanisa usathane. Motho yana a ka awantshang ke Satane. Umuntu ohlukanisa usathane. Motho ya a awantshang motho ke Satane. Bekumele ngabe siyathanda Re tlamehile re ratana. ngoba uNkulunkulu uluthando. Hobane Modimo ke lerato. Kunemgobhozane efanelekile ngokuthandaliseka. Hona le diba tse ipetseng ka lebaka la wena ratanisiko. Athi amaXhosa ngumana amisi mawusebenzisa. Mahananisi ha o iketsise. Hallelujah. Oh Nkosi. Dwala ukuphila. Haleluya. Dwala ukuphila. Vula inhliziyo yakho. Kulapho la Sisemhlanganweni re kopane okuthi sihlangene naye. o tla go kopane ka mo. Glory to Jesus. Haleluya. Umphekwa uyena umnikazi wezulu. Ha o phema o na le mofumo. O tumele. Nkosi. Jesus. Sibengele yakho. Re leng ka maoto. Yefuna inkosi usitheka uhlolwe usemthandazwe wena yena
ababona abantu hambiso kwabo ade bathatha amandla la kaye ubani othi asithandaze nakuseni kimama uthobana ngihambelele useni hambiso kaJesu tsamaya jwalo ka Jesu imhambo yakhe yehlule tsamaya hao ebele phapa imhambo yakhe ikupulwe ayifetholwe betsamo ya hao ibreakfast yakhe breakfast ya hao kashewu isitha sakhe sira sa hao hamba uyisana nalo umuntu ongesona tsama ukutsa le motho sa buisa le ibele ngebreakfast ukatele ka breakfast Kaya ukuthandaza naphamsi isandla sakhe kopana kapele motho wa phapsele tsona phamsi isandla sakhe phapsele tsona hao siyabonga ukulambusisa ngiyaleka modimo le hlolo fatshe isteps sesibili oza ngaphambili hlomo pili isteps sesithathu stepe sa boraro noma inkonzo ayikafani sebetso isotswe donsa lo muntu onento naye huna motho o na le ntho le yena nihambe logeza e tsamaye lo hlatswana ayi donsa lo muntu onento naye huna motho o na le ntho le yena oh Lord funa lisusu ligeleza phakathi kwenu batla utlwe hodimo le ene ka ho wena haleluya Jesus ilona lo yathandazela uthobela mangabe isidingo sakhe njengengaphambili hlobo ya hae motho ya tlile mo pele a gape akho satanist bazalwane enga-operator uma ibadlali ngothando ha ona sataniste ka sebetsang motho yo bona le masi ayisebenzi satanist sataniste ha e sebetse ukuthi ibekhona nothando khona modimo a le teng le batho oh Lord Jesus obaba babewethu bontate ba itumisetse bakufundisa ukuthi ngeke bayidle breakfast namhlanje o hloka breakfast ya shebo uvale into zakho o kwetse ditho tsa gago thandaza gape oh Jesus moyo intimo gijimisa ngaphambili matha tla ka pele batho esifo esiphethe sidinga nje enhlambulu kwenu o na le bohloko o tshwereng o uhlolele lo mbambe o tshwanele fela motho umfakele umfelasi family balance Ngizonathi le-pride nje isibambile ukuthi abasikho la. Uyikhumutso bona Sibanjwe yiyo. Ngithola uyikhumutso. Kulungile-ke nokungasezanga kodwa ake sikhale nje sonke kuNkulunkulu Akele nyangothi ukuthi sithi baba iba nomusa kithi. tate ibani mohau koko. Ngizonathi kumele ngakuflow amandla kaNkulunkulu amanje okuxokozela okungezwani phakathi kwethu. Umuntu ngicela uthoma athole phela uso uthwala futhi. Ma uba kumsize khuluma lana kuyini kulungathi dlala ifilimu Akubona umthusi kakhona la. nawe ngathi ngiyakhulela ukuthi
God. Hallelujah. Ya isuke isihluphi pride ngoba nisinike iphundla bese sibangelele kodwa ngiyazizwa nami. Uthi kumele ngiyakhala. Kumele ngiyalila. Ake silile bazalwane kukhulu umonakalo phakathi. Kukhulu umonakalo phakathi kwethu. uNkulunkulu amelanga bazalwane ngabe kuthulekile kuya izinto zonke sistafi ukubambekile. Kunezinto ezisenhlizweni zethu. Esibamba uNkulunkulu abamuvi phakathi kwethu. Mhlawumbe akasivalele amehlo sisho nomhlabelelo wokugcina. Mama umfundisi Makhaya ngicela ume nami mawami. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, bekuthiwa ngithandaza kodwa ngiyezwa ukuthi kumele ngabe sibaningi esilapha. Kumele ngasibaningi esilapha. Kumele ngabe sibaningi esilapha. Awusenzeli, yes, Lord, yes. Awusenzeli nabantu, usenzela wena. Bazalwane sesikhathini sokugcina lithi iBhayibheli lithi ukuzogcina. Uyophela uthando kubantu. Abantu bayohlebana badlane. Lithi iBhayibheli kodwa uwe. Lithi kapelani. Manidlane ningaqeda. Jesus. Ningaqeda. Silindiwe zuri. Silindiwe. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yeah. Akasimamisa izandla zethu bazalwane. Awe. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.